Theka ni wirigiro bwakwa nwithirite urina ntuku injega narua iri ntuku Jumatano tariki 17 mweri Jojo kenda mwaka ni 2025. Mbita wa Kabwe Mutharimi ngoshogeri nkatho ni bwega muno ndo bugwitana mbere kurumirira akiremetha ya Meru TV amwe ni otwethetie nyombe nteto ira iri negweta kathetune ka Meru kuma kireni kirwe na kimoni moni. Thank you very much. No tuthingatirinya gukirukira mitandao ya kinande Facebook at Meru TV Kenya. Meru TV Kenya kiri mitandao yonde ya okinyaniria ya kinande kiri YouTube na kiri Facebook kuthingatira nteto obura igotondoka kuma dena ondena guntu kathetune ka Meru Meru kiri ndegero ya Kenya na Kenya tukiringa gataro ome ya ndegero ya Kenya gokumenyethia nteto ciongwa obura igokareka mbitikiria narua twambiririe nayo nkinyangano ya gisiasa ngurumanio ya gisiasa kathetune ka Meru ntuko inkai nyuma ya Peter Gatiramunya uri mutongeria wa kiama kia PNU gushumiria ninge kutharikira governor Oreku Mutuma Ntwaithingia nande miario ya Munya ni imeneretwe ni igikundi kia atongeria baraba onanitie kurega kunganirwo kwao ni miario ya kumaria ibae kuminyira manyere atongeria bwa governor Mutuma Ntwaithingia. Jeff Wagituma na ripoti. Ntuko inka yake nyuma ya Peter Gatiramunya ure wari gavana wa mbere wa Meru kuumira na kutharikira bunene gavana wa Kagita gaka Mutuma Ntwaithingia nande Sekodina Kanini MCA mbungene ya Meru na Oscar Mutugi muthomi wa siasa ni baumirite na kumeneria bunene gavana wa mbere Peter Gatiramunya nare kiaria Sekodina Kanini na taririte kinya ure gavana wa mbere ethirite akinyangia na kinya gutumira buthuku mbeto cha Mumiru ndienda kuririkania Munya ndi mwire atiri muthito no joria mite no ira na maruke no jaria no yo Meru ira Munya wari gavana ndienda kuririkania nkwira twakuritire 2017 no ntobwa manto jaja ingi ja utaombete kuthuthiria turi a Meru na twaigwe tuteng'aniri na nikenda tugwata kura tugurita uri gavana na manto jau gutina oja cenjetie kinya gwa twire mieri yaku ya mbere 5 imbi yongo wathithirie na mieri yaku ya mbere 5 imbi wathithirie kenda wethwa wena inya ya kwamberia ku question Mutuma nyume one atethire dinya mieri 5 ofisine ndikwira atiri Munya mbere auria Mutuma manto ya ndawa gavana wa mbere kwamberia kuia mbesa kana gutumira bwe imbesa cia thirikari rotere ne rwa health iogwe na ngisaitaga bumwe nonto ndari still a member of Meru County Assembly ikate ninge wa supply ya almost 7 million kotejo wa supply te bwari urongo na twa question ina kate ni ya supply ya 7 million kadho kwena mtu amerie go sabotage department ya health iogwe Munya ori the first governor bwajiri okamerie koria na te Mutuma te dide dikana te adhiretie mwanka na ru as we speak Kenoru Stadium etaro ejora twire na waikirie 250 million ira jiari jiameria to allocatete to the County Assembly of Meru kenda jiaka Kenoru Stadium to completion up to today no ndo bwa kwamberia na njirete ageri Kenoru Stadium etejora mwanka na arua manto kinyaja kwa timbaru ni Oscar Mutugi na tukimurikania no ithiro inye na kintu tumba gwita burden of incumbency tigo u ate athanite kuma 2022 ena burden of incumbency ni ontura wathanire kuma 2022 mwanka impeached ari project Peter Munya na ituize wewe ngwa no rungikite Kawira Mwangaza na mu support na bongo ibetekiritio in public so gukeza kwithirwa kwera ya tonyere between 2022 na aria Kawira Mwangaza impeachirwe then blame we bati kwa share equally katika Kawira Mwangaza na Peter Munya nara kirekeria Oscar Mutugi ataririte kira kiomba kuthara kithurite Peter Gatiramunya na kuga ni uria gavana Mutuma Ntwaithingia kujukia kura iria mutongeria ujo arategete discomfort ya former governor Peter Munya na kwithirwo kwina strong candidate kumegembe ikaumania na the fact that Egembe region niyo itwire stronghold
ya Peter Munya na thaire ari na ambition cia kwithirwa agicoka kuromba giti kia governor akethirwa masabuni zawe atarite akona kwithirwa kwina mutuma aumite Gembe na mutuma gakarajeka kugia katharie Gembe then mtu no achiurie spine ya Peter Munya kana base iria akamba kumara niona kura ina ikethirwa yumite ni onto Gembe rikethirwa rigwita na governor mutuma nto ethingia. Number 2 no ethirwe nio igo explain niki riria Meru County riria rari ndoene sana na tuona atongeria baba ingi sana bagwatene bakigeria ku redeem counties no explain niki maybe Peter Munya akiutirari very vocal na kwithirwa akienda former governor Kawira Mwangaza Evera niontu wengwa na masabu jawe na aratega kona chances ciawe cia 2027 cirebwa muno 2027 irikinya Kawira ari ballot ari ofisine na kwebera kwa Kawira thaizi kago complicated political arithmetic ya former governor Peter Munya. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau ni mpe na gukena kwa akari kumakunati barabara shumiritie gukatha itagari aria kwagirithwa kwa barabara cia maturene ni mubunge wa gicigombunge kia Tigania East Mpuru Abori bakiuga barabara ikothondeko ya kuma Mikindori ukirukira kunati mwanka gatithine kethire gibatetheria kwithira bagikinyiria maciara ya migunda yao kiri mathoko muno thokone ya Mikindori nkiruki bakigwirirwa kwagirithwa kwa ugendi nkatho bagicokeria mubunge wa Mpuru Abori. Mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Derenja na ripoti. Wekiri bola mimba barabara ya Mikindori kuna tega tithina no boiteta na mbere barabara yombete kwithira ikambiro ni mubunge wa Icombo Tigania East Mpuru Abori ukulukiro tethio bo president wa nteguru yetu Rais William Samoei Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki no itete na mbere kumba kwithira ikiro lami kumeromba kwithira ikambirirwa kuringana na wera na Mpuru Abori no mbere kwithira ikira kariba Icombo Tigania East ate barabara itete ikita na mbere ringi kumba kwithira ikiromba kura na wanasiasa ora kumeitira ntomongo barabara yetu kumba kwithira ikiromba kuro musiasa akithura kwa akomba kwithira kimekire ndokumete na karakumba kwithira ikira lami na barabara Mpuru Abori omba kwithira kimirombera lami mwaka enongele 17 ende mubunge ro kumere kaitene ka mwaka enongele 17 mwaka enongele 27 tawe gichonge kabebea aomba kwithira kira momethia tira mwanke ya Mpuru Abori omba kwithira gichoka ringi nyarombera kwithira kimichora contractor mwaru na barabara nandine tete na mbere bwega barabara ene moyo otete bonene kira kariba gicigombunge kia Tigania East igitumura bonene kumba kwithira criterium mundene kwira mithanga na mayaya wa kantere chekunate na kinya gwithira ikiwatanithia antu batharaka na gicigombunge kia Tigania East kana konche Meru oboitete na mbere ora mirandi ikathumba itete na mbere kumba kwithira kibutho ndene gicigombunge kia Tigania East irio KMTC ire kwa kontere cha muthara na orende mubunge wa gicigombunge kia Tigania East Mpuru Abori na dikicho kumba kwithira gitumiria tinombete kwithira kiwatira baruga ya kumba kwithira kiambire skuru ngia titi ya entere cha Karama ene ngine mirandi ikathumba ira Mpuru Abori ombete kwithira kiromba kiri thirikari na mirandi ite kumba kwithira kibutho na gina CDF ni mbejiro ombete kwithira kiromba kiri ministry mwanya mona boku na nyomba cha funda bossing tete twithira kontere cha giuchwa na wa ontere cha Mikindori kwina osteochari tuchirigiri kumba kwithira wegre titi ya Mikindori mona mirandi nge mingi kiripoti na Meru TV kumatia ni Mbita Muturia wa Derenja. Na tutigire yeigi ogima bomwere naria murimo ejo nyimba niju na kimonimoni kanza yotwikite kironda gya nkoji gutwika mpanga miangatene ya mugongo mwekoro mwe kuma nteresha dharaka gicumiria kuromba otedio kuma kiri atungiria kenda kwithira kiamukira na gukandana na mpanga ya murimo jwa nyimba. Ripoti ya Dagara Weguna. Ni ndagire challenges cia muturire kuma mweru ena
ndagwatikana na kathina ga cervical mwasi okara karizotire cancer nkiambiria treatment kuma mweri 5 ndathiuruka ndianza matibabu kuma Laikipia na Nyuki ndathi Nyeri finally ndaithira ngo transfer wa referral KU charges na bando watoto wako kwa plot na walisha wako shule school fees inatakikana bado ndaithira ndende muno. Unfortunately I make kurutha arambi tariki 23 August na ndarika heshimiwa baingi othuguti wa respond isipokuwa tu kanitha niyo yarungamire nani bitari kire ndonire gya ikenini kuma kirengiri magana maire ndonire ni 30,000 na ndatumire wiki ujionde leo ndi backcraft na nindarekirie checksums ya mbere cia treatment ndi nyomba rĩu mbeterete jumie jiere ithire ncoke cibitari kaire ora nkwendeka mbeca inyingi na sina namna romba tu kiwendio mwega na koutu ankoroji yao bambekererie tumbu mekarwandaga kanuntu ni kwa munda kutiritwa tugitigagia ni tukuragia no finances ina challenge muno kogune kaba uria kwigua na nkoro ya gutethia tu ambekerie gintu dio noe mweshimiwa wako MCA Rusine nkomwero no yandirikane kareke ndamwetire no ene ambetike ni kidogo tu ni kwa munda kareke nisikie kidogo na kina pato hata yeye nimemuita nikumbuke wonde ro kumbegwa Professor Njoka ni onwene andirikane. Na tukita na mbere yeigi gukandana na mpanga ya murimo jwa nyimba jura amu jutwikite kinonda gya nkoji miangatene mugongo jwa Amero itagaria ria gavana Mutumanto Ethinkia ria kutethieria akari gukandana na mpanga gukirukira njira ya uthondeki bwa gituo gya kuthima ningi gutetheria kurigita murimo jwa nyimba ni jugwati mbaru na gukathwa ni gikundi kia atongeria kuma kathetune ka Amero ario Beatrice Karwitha ura akathite itagaria ri nkirukia kiuria akari kuma kathetune ka Amero gwikinyithia cibitari-ini kenda kuthimwa murimo ju kuri rio kenda kumba gukandana na murimo ju atari jwa nyimba. Thirikari ne kuthugania muno mantu ja murimo jwa cancer tugatega rutere ruru rwetu rwa Meru iruro tongeretie mantu ja murimo jwa cancer na inkorikana oni 2016 kwen daktari waumere India wetagwa Dr. Bharat we sibitare wana ara rutere rwa India kweja kuthithia research specifically kuonania niki nontu Meru itongeretie mantu ja murimo jwa cancer uria nkauga at least thirikari yetu President William Ruto nera to upgrade Meru Hospital to level 6 ikuonania ukienda kuthithirwa inya check up terasima wete Kenyatta National Hospital egoro inya CT scan ere nene buru nerareterwe Meru Hospital ntije itharibu kumenya rugendo rou nera launchago nara ingavana Mutumanto Ethinkia oni ndaugere nontu te koromenya cancer kege rutere ruriko cancer te thaira rimwe wato thithirwa breast examination wamba kwethira kinya we na cancer kiu wamba kwethira we na cancer muri agonto konge kwa unde boromba winde nontu naje itutu athirikete nkuruti ogwa kantu kwera chiarirwe mtuku embathi deku chiega kiewa ogeta sibitare okera daktari ndiye ndontega murimo jwa cancer mwere gwakwa junde wonethera kuri o cancer yomba gutonyera isasawa chienge tieu ntukwemba thieku nekenda tomba kurwana njanga eje ya murimo jwa cancer na murimo jwa cancer jote kwaje muntu aigwa murimo wake jwe nyamari anja cietu twatiga babu bwa thina asa family na kia mwisho kabisa cancer yethira ekori muno ya kuthukia nechoke etige babwe bote anto aega nyakisi yetu yete ndiye mwisho kabisa erete maendeleo ya goku
ende nani ndauga atiri mento ngotonya gitena gya kwa nominated ndenda 2027 uchitanĩrie ndĩ kananu mbeja mbutĩre ngũgĩ nande acting MCA wenu Antubanya East inkuromba kanya 2027 bondingire kura cienu nikenda tumba kubanga maendeleo ndene ya Ntura age and beyond. Number 3 kudura totiginyima kuma 1962 twagite maendeleo ndene ya Ntura age does not mean we are children of a lesser God. It means that twagite representation na kiko kiratu chwa thaiji boto opportunity to represent and to beto to buretera maendeleo ndene ya Ntura age. Kakitino kau gikundi kekoro kuma wandia na tho ni bashumiritie bare na muthuro munginto na kururia mata nikira bakuga ni kwathulwa kutengwa bakimeneria utongeria bwa mujumbe wekoro Elizabeth Karambu Kailemia bakiwa ni bompatho ningi boko bathula bakiuga ni gitarira ya baithirite bakituma irombare kwa mukira mbesha kigina kya ngav indi bataomba kwithira bagitetheka nandi ni bauritie mujumbe wekoro Karambu Kailemia kuthikira irombare yo ningi kinyabo kubonjorithia bari ikundi bya ekoro kuma natho Mukirio Nkunja na ripoti na mubunge wa ekoro no Elizabeth Kailemia na tuteanirie buru batutore ekoro ete miambo ekwani indene anto ekoro baraba mwira yo leundu amwe na natho paumirite na muthuro munene kuwate mubunge o Elizabeth Kailemia kuma yire kibo ko baromba kura monkatha ya tomba kwithira kionwa ona kinyabo kumba kwithira bakiumira na kuandika kinya proposals na wiki ofisine yawe kenda bomba ni botetho na mbesa cia ngaf kana intobira bya kuitethia ta tent kana ite na bingi tamasuburia bare kuruba ikundi ende untubu botomba kwethia bwikinyanira na no katura kubera bandike proposal na ira bandika no tiltwethibu bomba kwethira bakiona riu bakimuria monkathai ni kanya ni kakinyite ombe kwethira kithothwa na kulikana kariba kontuko no tukaita kara karemwa bo batena wetikie nawe mia neyire atwira ngwate injara ndromukuwe muno kiranga itia nara nkaburikana sana twawata Kailemia njara boya buru twamukiria ya ora muntu ibacua kyao kya mwekorongi twamulikia ka twamukiria ona ngwe ite yake akaranthe kuo kwa twika ikompota fwari ateterikana eriere ya to mwata to itasikina ngongwene no lwene batwe twandika proposal tukarete kwingasi onthe uteyo ya faulu kinemwe tuwa kina rutero riko batwe tore ndronyo Kailemia twe tote nawe kinyaga watea no peu machialde nde ya thanthatu ndene natho twena Kailemia na baramwenda kumwenda na turaloka na turaba Kailemia aratwira ate koro turinga nthe indeu Kailemia inyamu atambirani Kailemia atamboria kinya na atange koro ciendelea kana na taikara na iterie gitene kira twire twitie twetumara twaita hukumana na machialde yange kenda yaria na member bo Kailemia buru akaroetwa natho we mutu ate yo tuonde narie na wari aimenti turandika proposal cionde uti mwira yo tiandikite tukienda cia tukaita nacio kangeta mairida to kwa munyalo ore ukiria kuruba bakiari ni bawita kinya mutorire no yutete na mbere na kuma bakiwate ni bawatire mukathe wa nthiguru no Rais William Ruto mbaru bakiwate akanisa ni ngarama ya utoro inde ontobu ni bwalukanire na tibuberirite tetie otinto bititetie Ruto ayera atokasia atwira ni mukristo twetegeria mukristo tuitetheri into ato inyankingo eto metho tu enduntu gwekura na to tumithwo kura na twirire aka tubu aokiria wambe mpaka euro na remure wokiria ithina turi yako itobyoiterie mauri tutiona kinya bya kura baba ringa biashara batikuita kinya kura ntubarura bikaura ya nyumba mwekuru yani nkaura tulio kamba kandu nkiwe ikaura kwa twiko otebikaurwa no kankairo kiria ngiri kare ndo theri wari mwana ara kwa thiringi ukare kwa batwe turua wanu tamu kuringana ya tuonete yonthe ukiripotera Meru TV kuma na Thwandi Gembe North Mbeta Mukiri Okonja tutonye makotine
rithoreto rimurike igamba rikumurumirira Samuel Njoroge na rietwa ringi ka mzee na onge ni Mureithi bara ni aritingogio bisine ya mujumbe wa Mwekoro na bakirumirwa ni bari athuganirwa ba wamba ba shilingi cia Kenya 686 indi narua ni barikitie korokerwa na cash bill ya shilingi mbesha baribari shilingi cia Kenya 600 o umwe. Riboti ya Mutugi Wakembi. Samuel Karanja wijikene munoja kamze na uritaga ngugio bishini ya mubungu wa Mwekuru Elizabeth Karambuka Ilemia na arekeretu na bondi ya shilingi 600 kana mbesha baribari 600 bobo ne nyume yawe na Joseph Mureithi gukinyithwa koti ya Meru bakiringithano na wamba bwa into bia mungana wa shilingi 686 kagita kama bango jo empowerment jurajo wabangeno ne mubungu wa Mwekuru Karambuka Ilemia ntereshi yake kumene nyinyi pamoja na wengine ambao hawako kwenye hii koti mulipata kuiba 8 car wash machines, makinga blocks 2, wheelchairs 4, pairs of clutches 7 na sufuria 14, zote ambazo ziko na dhamana ya 686,965 mali ya Gaf Meru County. Samuel na Joseph ni bareganite na thitango ithatu ira bathitangi nacio irio kugwatana na kuthukangio kuji nterecia kirige na njira kutharia na ngari muthemba jwa Isuzu kuiya mashini 8 cia kuthambia ngari wheelchairs 4 na sufuria 14 namo tarehe 8 mwezi huu mwaka huu uko Kikumene ambayo iko Meru County. Nyinyi pamoja na wengine ambao hawamo mbele ya hii koti mlishirikiana kwa pamoja kufanya uhalifu. Kweli si kweli, Joseph Samuel? Kuna shtaka la 3 ambapo mliharibu ushahidi kinyume na sheria, ambapo mnamo tarehe 8 mwezi huu uko Kirige area ambayo iko Meru County, mkitaka mulitoa registration number ya gari namba KCW 737A ambayo iko ni make Isuzu NPR ambayo iko na rangi ya white. Mnakubali ama mnapinga? Joseph Samuel ni kweli ama si kweli? Igamba riri kagwetwo kairi ntariki 5 mweri wa 11 mwaka-ini jojo jwa 2025. Vile mmekataa mashtaka, kila mmoja wenu mmemwachilia na cash bill 300 kila mmoja wenu ama bonde 700 ikiwa na mdhamini mmoja kila mmoja. Kesi yenu itatazwa mbele ya mahakama namba 5 tarehe 23 mwezi wa Septemba, itaweza kusikizwa tarehe 5 mwezi wa Novemba. Kiripotera Meru TV kuma koti ya Meru gicigo bunge kia North Mbeta Mutugi Wakiambi. Atongeria na akari kuma ndena ondena guntu ogonto katetune ka Meru ni baithirite bakiruta moni yao ikonie mwerekera jwa Meru muno ikonie oritingogi bwa gavana Mutuma Ntwaithingia akiariria ontubu atongerete gikundi kia atongeria bamaturene Joseph Mantele na shumiritie gutariria ningi agikatha akirakuga ni oritingogi na mwerekera jwa mwega jwa county ya Meru jarene bai miangatene ya Governor Mutuma Ntwaithingia mwitonga mheshimiwa mwanasiasa bwana Mantiri nombete kwithirwo aumirite na gukatha bunene na nkuruki gutariria ngugi iria mukathe Governor wa Meru Joe bwana Isaac Mutuma Ntwaithingia ombete kwithirwo aina cio nombete kwithirwo akiuga uma bwakama bubu ni buriti bwa ngugi na bubu ni bubu aurite na bubu ni bubu erigeri untu buria akathiritie bunene Ariete Jacob Mantele ankwenda kushokeria gavana wetu nkatho waria ya Meru level 5 akiwe ya machini cio tetheria ntu beto ashe na yongwito wa iritwe ibe twenda gavana okariu gavana bituko so denda koromba ntu bara muno bakuria bakiara shamante ya gavana anga tebwa kwethia gavana na focus na komimbia bwiri kutho akibwithasha tomwe ita
na inkominya ntuko cia muthia ntuko iri ukwe Meru bakona tofauti ya ngavana uyu na ngavana uria twenga. So bathi twarekere kwariria mantu ya kawira thaini ngui na itukuminya Meru muthia bakona ngui iu na watu bitu kwenda ni Meru bethro bai bakirita rongo iri ibweri kulitwa ti sarakasi na ti siasa kila saa eitara siasa ra kinya twacemania kuo ututise siasa no ututise kwira antu birabwithitie. So na tukenda kurutana antu betu muno kutafautisa siasa embe na siasa embeya na maendeleo na ukora na konimani wa kisiasa. Ebyo nkwenda kwira ngavana etu nendelea mbere buiwa kurita akathikiria mantu yara na yo yako sport ya mibira sport akabote weta sianine nyethera kamera ngine thia tene no etaga wangaya na ngiri 20 bata ngiri 20 bata ni ana iba kubushetha iba kubwithia be misethone kusote mbeso wa timu ciania kinya thirikari ane yongo etona. So ngavana etambere kuinwa sport weta kuona nanda kacio setha ukabote inteto cia antu bara bakuthia tana wa kamera bakuthieta bakiwa tebyo kweyana ntekona ethoro ngavana eta mubirene ethoro no imantu ya maendeleo de maendeleo kwende mubirene iku empower youth kon berene yale uri ituratura kujua gituma kritikari ya kokire hospitali kirari dawa antu bakirari yagwa na nando tugure ibukirite na uba kubwaregia mantu ya kurea misara ya tingwirwa mapema insurance show iba kurirwa intobira bionde baburi kutha bakiona benefit cia atingwangu ibo kuona mapema mantu ya hospitali cietu cionde cie sawa sawa ruari general area in level 5 area kaya na machines nara na hospitali ita na wondi cia rume nyambene mutwate cionde ni woko wondi cia rume cause wondi toreire inge cie na wondi cia rume kanyakine na wondi ya rume nara timau kwena wondi cia rume lakini nyambene yonde itare ya gondi nyemwe ya rume inyame ya thene ko kwa gondi cia rume. So ngabana iboya na itukuminya ngwiro kurita nira ya tethia Meru tira ya tuma uwe antu bakuonga muno nira ya tethia Meru na ndawire ringi ngwe mutongoria ikwendia antu ababwiri gwithwa bari tina abakwenda. So kubatongoria kubekera ndawa kurita ngwira antu bakuona agotibwa kwethia timanda buti tikabati ngwe so ngwe mutongoria niu kwendia antu nababwiri gwithwa bari. Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Nyo ripoti ikaithira itwike break ya mbere akiri metha ya Meru TV. Itana mbere tutingatira kiri mitandao ya kinandi at Meru TV Kenya, kiri Facebook na kiri YouTube. Likana nyuma ya gukonenkeria ira tukuduralirite kuma maturene andi kibento banteto bakinyite idigidio miangatene ya mugongo tukethira nandi tukimurika siasa ciigie county ya Tharaka Nithi. Indi ni nyuma ya gukunenkeria cio burato duranini andiki beto ba nteto gankunde gikombe kia roji tukethira tugicokera. Nothiritwe ugichwa cukuru njega ya kuthomithia ana baku St. Agnes School Marega tureje ni onto bwaku. Interviews ni chiamberitie kiri ana ba grade 4, grade 5 na junior secondary kiri grade 7 na grade 8. Aje St. Agnes turi na modern science laboratory, a full equipped computer lab, modern dining hall eri na webero bonene yarari maririte ya kuthomera na guntu gwa guchethera nkoroki bichi yetu ne kunganira mukojo waku tori na dormitories chia boys na girls na kuri na transport service kiri day scholars. Mochiari tigira mwana waku agukamata karamu yuku na chiringi magana jairi tuko ya interview kumenya manto nkoroki toringere thimo kurukira 0797 943 245 kana 0791
575 600. St. Agnes tore kilomita 3 ake kuma Mekindori town barabarene Meru Mekindori Maua ugata kanya bango turobo mwana waku Nandi. St. Agnes School Marega, where bright minds shine brighter. Nwethiritwo gichwanaria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na stairero kwenda Duralong Mabati Factory Limited toria jene ondobu waku nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bya nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi Duralong tore Isiolo barabarene ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kana toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited, tested, approved and trusted. Ngwataniro yandiki banteto Meru neo Meru Press Club ego kugwatoge nikiriro iroro gutambia mantu jakonyo ugima bwa mathoganya neo mental health. We are having the Meru Press Club anti-SGBV and mental health awareness run to raise awareness on these vices in our community. Ni tariki mirongo iri mweri juju nare Meru University Nchiru. Tusemaniara tumatoke kenda tumba kurana na ndo sikinumbire guchandikithia na kumenya manto nkuruki turingire gukurukira 0703 934881. Meru Press Club, promoting mental health awareness. Ni bwega muno nonto bogitana mbere kurumirira akirimetha ya Meru TV kuma kireni kirewe na kimoni moni. Thank you very much. Betekeria twambiririe na mateta kaya kiriro na kururia mata kwa kari kuma nkunga bara bashumiritie kumeneria na kona ni akurega kunganiro kwao ni kira bakuga ni iria gutwika iria ria ruko ni ruko kuma mutindo jokangangi gutundurirwa iria neri nkunga bakiuga mu mitondoko ya mirimo yumanagia na ruko nithirite igikujirwa matureni babaingi bao bakiajua ni mirimo ya asma nandi ni bauritie ntaira kwithira igishoa nontu bwa kutheria inyana guntu kwao batigatuike nabo ni bambashwa ontuko. Ripoti ya Mwende Olaiboni. Kiara kana kilinya kiotamate kira kiri nkunga wa ndini akirua nari ni kithirite kiri thina kiri akariba kuntuko kwa kahita karaya ontu bakiaria akariba ntora ye bagutariria mathina kathumba yara bakulukira nontu bakiara ke bakiweta wacio bobo yangi amwe na minunko kuyura nturene turari na rindas kana tongeria bezite gutegera nturezi kenda tone imurandi jure kuzomba kuretwa aja uzu na mantu jara ijaka ja kurema nontu neo nandi kwi project yetumba gwitania na kiara giki utumba kwiza wiko teri ara kiarene ngi goko utumba nya kuthithia biatho twithithiria gardens nandi no kuona itugwita extra cost ugo wina kiatho ga togaikia ina garden nyane uthoni athoni nyabate kwiza bamenyanja nontu bwai utumba kureta athoni ngi no ngabukara ngi
nonga nandi ukera thoni bara ngi icho turija chienyama nandi turi bate kumba kuthithia nya bia thonturene ici nontu bwa ngi ira ikuthiuruka guku toi bwikia thone toi ikathiuruka anja kiara kiu ntikwenda kigwa tontu mwekoro kwa gwatirwo ni thine kibara kuma tukwija na njore ontu bwa thine we na uwe gwakia maratasi jau mwekoro kwa au turi inya daktari ungi uria amuringa thimo utuko akeja gutu akamureta ndagore kumugira agirikite kou nandi batu te fainda tona kiara na kiu fainda tona ikurijaniria ngi na irio tontu ukeja kwithira ukekirwo irio kana cai rukiri ndakoromba ngi ire igatirimana kou nonga ija cieterese ngukindana kwaria ma tonya ithano nya 10 irione kou nandi batu tutekugura nini story yu ontu bamba jira nyana baba kona baba guta gorogota maratasi nao na ya te chokolate jana aja nandi koja chuma ni ana basukuru ere akuyaja na sukuru mwari na kiara aja kou nandi gento ke sukuru aja na kiara kiraja re to atete kana kitha thirikari tembo tuthithiria no ate kukarabwega kiara kira na kiono thinengi iguru ria ana babetu rira bate sukuru bakira bana ariku bena kiarene ikwethirwo aja ikira muntu agugitate akuona muntu aja ona kithe 50 wona na arua rune no tuta sukuru no tononere gwikiro onere igoro nukuona kunya kiara kiu ni pingamisi muno kiba utue utuke tuteza ya kio batue tuteze kana ngi ni personal ni no kiunya sauti ekwa otuko ndama wako breathe in no ndo bwakyo ngaingana ba especially kwena ruo rokere unyotumba gutira ko conducive na kiri onto bwa koriaria buru gitarira kiara gikitwa gitetaira twererwe itwaragia ni kiara gitwa muitone keza reserve twerwa muitone gikuthukia nyomo na ndiro tukurie twaragia atiri nyomo na muntu igikukina gitumi nkuruki nya nyomo ina gitumi yes lakini nande thirikari etherie nyomo icho ikubuja buja nkuruki antu baturetera kiara naje uju nkoloki baru ogima bwa mwere ni buthukite nontu botoira chuma kiareneke oamona ndawa ira itumairwa kuwera kuthiria ngi bakiwa ni thukite ogima bwa mwere bwa antu banture ye buru kiara kira menyi gikugirwa so smoke ira irizania na chemical ira cia ndawa kwau ni kwathiri uturo bwetu na inya muno na inya sana kwau atukuga ntura izi nitegerwe ture no ithithwe mantu amingi muno ndawera betaba kanisipurengi ekaringwa igacoka nande bakekira bakaringa kibiti gitogi kira keja watu anakaje sibana umia anto bakarara batoro na bukata kidabu mbekana bukata sukuru bukateka twana tumwetu ito chenje tinya sura onto bakudira ito agite bora onto ito afectorite ito yere uma kiria ara kiarene to yere thiuruka nkungo tukuge kurio tukurigara muno antu abo bena asimo ku baba ingi atungu no kwire gutinja tena muntu na asima no ndo to yere ra kuthiuruka nkunga yonze uma kirie neki uma ga kiarene kena mankunga yonze tune kitabura yacoka kai tubatu tumera yula ni to yu ni etekero ntule ne etu nkunga toi na murukijuja toi ingi muno guko jujura ko buru arafu nyakuria yani utakarenyo urugurete nyomba nonto bangi utirira gento ome ngina icio tugarana cio oni kirampo mbai go propose kiara ki utaka kiombe ko thamwa nonto bora kinene na already an established facility orampo mbai ko propose waste management kono utumbe go separate plastics metal na te ana baba nkonga bete ikoenda ya nto baba koru anto baya over 18 years kyo ndenge enda korombera ntoreje nkunga kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa mwende wala iboni CS wa Okaribodene Onesmus Kipchumba Murkomen akiaria arisiaya nameneretie na kutharikira kira akuga ni kuongeleka kwa arume ili alimu aria tiri ainyangia anabanini bashukuru akioria mashibo kwethira bakijukia tagaria na kumatia andwa ya kurwa na kuthiria umari mari bo. The other issue we are dealing with here is defilement and gender-based violence. Again, some of the repugnant practices here encourage these heinous crimes.
This includes Disco Matanga, things to do with, social problems between families are leading to high cases of defilement among young people. And again, like I've said in other counties, the practice where you are using alternative dispute resolution instead of dealing with these sexual offenses as crimes, as high crimes, must stop. And Chukwala Usalama conversation today will emphasize those issues to our chiefs and our OCSs to make sure that enforcement, we strictly enforce the law without really bending it towards what is called alternative dispute resolution, which doesn't apply in this case in crime. Tutegere uge na maoni ya mwana siasa kuma Githongo wijikene kireba baingi ya Dan wa Githongo ora ushumiretie gukathakira kuga ni urutingogi bubwega bo speaker wa county assembly ya Meru Ayubu Bundi ningi agikatha kira kuga ni weti na mbere boretini mujumbe wekoro county ya Meru Karambu Kailemia. Ndani ya karikia kwaria sentimenti ni aritie ni untu na ndende ko kanyamba karia gokirite na kaina murugutira na inya inene ndani no mbita kuthwa gikathiria utongeria buria buriku ambiritie na bwa speaker mbunge Ayubu Bundi aria kuga ibwega aturiritwe na nyina wa antu Jawe Karambu Kailemia na kiugaga mami jario kuthithia no tukuona tugagucokeria nkatho wamarita mbita wa ndani kuma Githongo angete gucokeria speaker Ayubu Bundi nkatho nyingi uria nwe speaker Meru County nkatho nuntu bokureta thiri u aretete Meru na kombo kuthurwa akiumba gwita inya gukubia na aria iguru akareta michetho wiretia ya Meru ire karinga kiumia kimwendo patwi ni share ndongi tuonete ni thithire ndongi tuonete ria mutongeria na mantu tajau tutajona kairi speaker wa Meru ombete kuthurania ma MCA zonde ja Kenya chageja kethira i county ya Meru kuja kureta michetho na michetho eji bakareta baketho bento nkurukie ngiri nyanya kou ni antu bagatiga mbechi nyingi ja Meru bure mpomba kuga ibwega our speaker na mwathani Murungu akuthari mirengo giu ndongi ugwitira kana Kameru no te wenka ibo gwatanirite na governor Mutuma Ntwithinkia aria bugitite kureta thiri ndene Meru County governor arete Ethiopia na gogeta Katal ungeta Kisumu ugeta Garissa ungeta Tharaka Nithi na ugeta Ndeje bukareta thiri Meru bukareta investors Meru na utongo bukareta Meru na batu turia Meru ki thirikari zi monkera thai ituonete matunda ja mathongi ja governor Isaac Mutuma Ntwithinkia ituonete matunda ja Ayubu Bundi jangava na Mutuma Ntwithinkia tukabanga gutara thai tukinya rojo twitara ibokoni nyasete ikwenda kuretwa Meru ingava na Mutuma Ntwithinkia echo ituraria kaende kabati manto jare ararota akija makobokobo nambi and sueva indi ibokuona ule ngavana shape ithithaua ibwega sana wa ngavana nchokerie your excellency Karambu Kailemia nkatho nyingi nontu bora ogitite gwitithia mbeche ira cinenkanero cia ngaf na njirere yagirite ibwega sana mam kingo giu ndongi ukuthithiria kana Kameru umai tuonete ni itwigitwe ona chionde cia Meru kutikone nyemwe ikundi bitatongwa utikoni nyemwe ikundi bitakirua mbesa utikoni nyemwe gutina matangi utikoni nyemwe gutina monkira thai kimya kiu ithatu nkamwa gukureti 95% mam kingo giekwira witete monkira au na inya thai isutoshe itukuona ura wenderete kutheri nyo ofisi yeku kirukorora rurariku utethere imani njoku ibwega mono mam ibwega nango giu ndongi ugitete kuthithiria na Bameru ibwega kirithia riu ndongi bokuthithiria anto Bameru mwathani Murungu abuthari mebwinde buria mobwinde speaker governor Mutuma na ogo mama safi na 2027 toriuga Karambu Kailemia itutam governor Mutuma itutam Ayubu Bundi sentimenti tumukunde ndani
acha ngetukija ke William Samoei Ruto itutam kithure kindike itutam nenya mporo abure itukona ro kuthitha nguge endongi mono baba na eneo retigania na goturiuga na gwaku itutam ningwitikia gucigerua teni ndaria teni ndauga mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene Central Imenti Meru TV. Nyo ripoti yu ikaithira itumilikilia yarato kumanganitia akuma maturene dena odena guntu kadetune ka Meru mbita wa kabwe mutharimi ngushoria nkatho mwanya nonto bugwitana mbere kurumirira akirimetha ya Meru TV tuthingatirenya gukirukira mitandao ya kinadi at Meru TV Kenya akiri mitandao ya kinyaniria ya kisasa at Facebook na YouTube ithira witana mbere kwaraniria na bautwi ogeta kora nonto tukethira nandi tukiorokera kiri rwaria rwantukenarua na rithoretu rikimurika mwerekera jua county ya Tharaka Nithi vuguvugu ya gisiasa Tharaka Nithi nitia ithirite iri kinyangano batikano ya gisiasa ni bao barina uge bonene maturene kana ni bao ba kwithira ba kigwatwo mbaru ya jonde ni nyuma ya ndeka itekora tukigwatanira na geni betu barakethira ukibona na ushamanya nabo tukiboria bioria bia bata ekonie mwerekera jua mugongo inkwendere ugoro bubwega.